Kada Di mala mashang. ya tan gwashi mudu Kono tin gwa shianga dare wake up ban sangol. gwaya long gwaya takel kada manda ne da manyun ga cinga yale gwasa magor jen o binerwach kata dan let ngaro din kaja doro shal ko maso saro Ethiopia banarwach ka taye dane shi manen wore te chaka bu kumerol bun gwada ko ba te ko tor ko kondeling tin ta dan the situation te ke ko me dan chana ilingono te ne te wan te chaka ko chalo re wi ka gambela so right now dimun gor jeno brodu lana no ka ta dan dong de ilinga jena so ane mero la mat Gwa shilo de tet ko sha bangu shit kene ma shaje ka Nur TV channel. Gwa wo sha bangu shit kene ma shaje bu lo de tet ke ji Gwa Ma TV. Ki kane la shal ke ji Nur TV online. Ka kwi ko shi kana gor no be kare ka to ka ban sangol be kana ngash ki be kan choje chui ka gat ka ban sangol be. Anda manu no domash mon ki ti mun gash. Rama dong quick point na jen point na ma karam dong ngai chứa da ka quick point na won cha point na ko tung nen ka quick mo shlo da test ke ba ta ma shit ke na me ba nang kel ka da mana na ma shang ka ta ba ti ke ja de chong no ka ta cha ro la na ke ja gwa thank you da majmun ga chilo na tet jen shaling da manda ne da majmun ga charami latu mala kan de ni shang che mangai kona so de talware bode lare ko share join ke no gono bi kono live gazmeni no amen go rede ngach da la jen taye da na chukwane ngaro den lat ke je ka ben shangul ke ka sosa shenge dan chine ru malinga no te gari de to ka gan wore ya gan wore sha ka ka bun ka wa go re no kene de ke deport no ke cha go gwa kel pa ka manam de to ka ta me dan chu mera teme ne de wan pa ka manan le ro de me sha gan wore sha na re doran ka gambe la mo kana ngajo gwa so menen alar ma dan le ro de gwa de ko ki just min alar general situation nan gwa dan in gwa shlo da test ka tin mi shit ke na me ba lo ye shine ka ta ndong ngaje la me shi to re mi shal ke bello ka so sa du no bello mo jen e warda mi jo shino te rar we shene ka man dong de wo gambele te ke warda me de walara ki de wo te ke warda mi shal ke warda ndo ko ken gol cheme de woti tangon la special warda jen e warda ngoje mo ala me chiro do lab jene ka changa je nang de wide kel ci garde de gwada ku ci kana mat pinyino bana rorit ken ka were de rorit ke je shirta grun ma nan tependen me ci ta grun ke tependen no ne ri chiro ko kwankien ne ri chiro ko de lien ma ton mi ken na ne ri chiro den moy kadu ne loro ma ke de ken cham me ci ta wat pe ne jen ko den kata la rana lar ci mala di de kat ka ko chop corona me to ko ne ken ko ci karon me jidit ci ken chop an gwa mo ci ji wuci green ka me ci na wa ga longo no nguci ngu me lero de me ci kana be jik ci ken yang ti ci ken jik bongo me ci ke yang jik se ne ka man ngai ko ne go ka chang run ga ne chang la te ne ti la yang long to yang ato ci gi churum ken ne ti joje no be ci ken yu ngai do ne de be la ka re kan den ci gar kel se dol se yor charan se bok ka gwa dung ti de mo ci ken ngai charan en bok kan ban changulu ci ken dol ju kan ji ken ngai chwat me ken dol chwa do ne ci ku mi chu ban ga pet ka mi chwat ke jana ci kana chu ka ko ci ken dol gwa kel ke jen war mo chuna chu te ni chu baraw ka dani ni chu kana chu ko kana ken ka gambela ajen tar ka min chi to go mo re wich mishal ke belo e wo ken ka lo idien ke wo chiron che chop ke ku mo kan ken kula marji wich ko mi chi kana marji wich da chu jo je tele mo de lel ke kan ken marji wich ken ngai dong tele ko ta la kana le ke jen won ajen ta shiro la no mo ki jen chi to thank you dimon ga chawata da long clarification ne to wan chi ke dear by the way ne ka gwase da ne shi me chaling no cha gan wari ti gen ga gambele cha ka ke ngai kon no so sa by the way gwan ni motet ka daptin ki la gan wari awtin sha shi ka ngwanen shi ka ngwan buare koro ki ka ngwani dol bakoro de ga tin men ki ga so ne wan chuanga ken go ngutu go ka so sa
So right now, as she clarified, men a lot situation check and kan la wetet ke kan gan wer je kan youth la to take a mugo am je kan like income. Or before that again you ne lodge. Kan e content cha lo ke gambela. Angu cha kwaken chika jal ka ker wal chika dot ko me ka bne ka bom, so what happened ka kwaken. ka thok ala ne te cha kap ke ndial cha kwa kien cha kap ke le ko te ka bi ko nga cha na kap ke je metar ala ka betar te jo cha kwa cha ban pin no ka wala ka kana le no cha kwa cha ka kam ne dial tin jo jenu muti ke kwa bina na ngwa kwa nuku ba ko nung ba ba hot kel siga ne te kon te wo te la rami shudu na dot cha hot kel ke kwa kien mane chop den ka gambel cha ka ba by the way mane ne ti la shal ke shaine ko kam go ka te ga shaine cha ka ba mane dur tu gul ka kan dur te dong sia ko leng tani go cha nyong mo ko tor biele dang jok cha ka lo jo ka kana ne te che jo nga go mi shi tuin ka cha je ngai chi pel ka la ti ga kat ka ban changul ba ji lo ja go da me a je ne shi tuok a me shit ke na mon go tel ram kel mi shi dunde che dot ki shi dunde che rui kwa ken dial cha kam ke me shi gan lunjok bo ka ne de shi lunjok shi ke lunjong ga kwa ken kel me jere tre ken shi ke ngano de gar shal ke pawal ma shar de jaman sin cha ben ka kwa ka man jere tre che no tel dung ra mi shi dot ka tel ram cha pe no nang dune Okay. Nin chati ko en da ti mu je kan tin la to ma go am de ra langa je. ken mu gwalong ala dap je ka motortin duno che lono je geni shang dong dir te ni chok ni ndi tele me je ki duno me chawo mi shi te ka shang ki ni nang rawdi dor mu gwadi je dong di yow te de chok ni nang di ki ni nang wal ki ni je ndok di je mi shala to go bi je ala mi shit ken mo te tin la da mi shi ni tip shi je ni tip te yow ti kit kan ni tip di mi de mo lono la de ngwa de me gwa cha per kana ta nyur ka bang anyok mi shila de gwa ki dong shu ko wardi ha kane ti chupul je ka la pulo cha te da wana ka cha nga pul mo mi chirana pin tin chi pam ji ko tet nan ka ta un bi go ole bi dor bi je ten ala pulo mo mi chu reide la ja nga di bitege yo ko te da me te ten te che kane ka mi shala agor ka pam tin kwang ga ne ka kot ka nial la kula gujine ko pam da la pam da ka le rode che chat kana pam ten joji la pam bang shit ka matan ta cha dag dien cha nga ka kuje mo rami ci beno gwa ma ka ko ni ndang ro ke ni nang dok la pam deb ka la je chwangi je mu nyodu je ka dorten man la bwar je ne e go ken ga de ci beno gwa de me yow tin je ken nga ci ken gor no bi ci ñu tok bi ga choch wu tu ka ke ci ken gor no je ken yow to wan pan ci ne kana du no yow la ga de je ba ko ka war ma te yow ti kinu baraw ram mon te mi jini guji chara gwa e betin ke mi jini guji shen yen jogo mi joje go dong be na pinye ni la tel ram mi na mo dara go je ke yo pan dunu go ne tembe yo balara gwa de me chike riudien tiet ke yo to ke chike riudien tit to je jo ke ka gambelo ne baga ke gwa de me chi riudien aba Ga ka to ala ne tin wan dia na lon ko right now ala dunga so sa ma chene wan che ga gai. Mi shi ura je ka ji dwaran ka gambe la right now ala aso sa chamen che ka dak chene tin wan che ga dak. No. Chana dak re wich ko telemet dong telemet re dor den bi shek be jien den be shora be ban tin. Ala gambe la shala situation mi di de long ka ta dan la na linga ka den ki aso sa na mone. Ne tin wan. Ko la che ga jien dore bagat be ban pin gan me dong pai dap be ban chi ma ne ke chala jen man dana dong ye na ka je. So my question is this: ko tong mi dong le yen je ka ke ken ne kon dia la kon la wo ana la kana chare di mishi chi guara kon de tong mi dong jien dor shi more no la ken ka advice wala tel advice just le na bang chi ken na de ran de bang chi ken yer ke ta che ke man dana te ke jok. ke mi gwa long ala ne ri ci benu ban changulu gwa de me kane te kel ngut ka misti chiang te ga no mo ala tanien che kan chicken ting no ri chicken tit ka gwa de de ji kam shen matot gan mete gru nang wal de me jen kun man kana gwan che joy telam bo kana nyo ko wo ngut ser ga sher gat ka gan mete gru nang wal bakel wal bara ngoda ka tik ke la te ga charon
riudien ta lat kan gwa da me jega mala yina lingo go shi aso sa che jeg shi aso che jeg la nyala be la nyal go mi bat me cho gwa da me bar muy ka dul kene wut to kuje mo tok balat ne kon bar muy ka dul kene wut diga liap ke la gomo ru ramoni dong ci gara bu kwen ki kor pa den tit pa dang raw pa dang dong ci kan nang ci jankel ba ñoga jien bo te dul kene wudu den gomi mo lono tega mo tele je ka ting nor no wal tele nyama kan kwen mala te kel kene wudu biga liap biga muy ka shing raja mo tele je na mo ci to ka so sa gwa me ci to ko ban tangul mu wa do luy ko kwine ne ci al kem men te joy ci bare mo no gwa da me tandien te ka loch mitit o choji je ne no nga gwa da me be balat tandien e wo jo je tele do mo lor ka ke re do re ken go mi kut chone ken bat biken benen gwa da me ke biga balor be luy ko dub dang ro tani no no mo lo no chi chuang wo chi mu jel ka chode kel te ka kel chi chuang da ban ka dab da ban ka dab da ben ka ben mi te ka kwak te ba kwak ne ke ki da jo ji te ke yu te ka me wut ba balat ala da ba lep ke tu kwan tu se ke tu ngu ka to kan dial de control da ngot ka mete ne wut mi chi jakka be ka roade a chi jakka ba ka roade bi ngaje no chi problem shi in ba shango Very well. Amogwa. Native one, by the way, she na garden, cause Chelachi and did do around the Alka Gambela. When ni go are near the man chick again, she can choke in you can abandon. Right now, a man mention a chick duck. History and corner young about Gambela can a corner wake up so too much. Of course, they would dare away jal there away jal but they wouldn't go down there under again. And again, the message got a jigalumba. Kashi manatana kwila ka mano ko bina ka sosa ka jeno te charan lo joka do mi choro ken ro lang ka jino jen dor shi mor me dan don kan do then abulun joka tetku a bad story. Okay, right now my next question jene can it kona chalo jok we hear different story, by the way manan chilar won we different story no na chine linga no ne na story me chine linka kan it kona ka sosa jene je chine do ro kol ti kon kel ka daman dan ni daman mun gach ka sosa ti je ka ta danan ci gan wari tin ci we ka asosa ta ya dana ci cin ka kel go welcome back damat go the me ala kon chak a different story ne linga dia waje kono ke lenga jilong aiwa story ne ke linkan man cilat gwas me different story me chine linka ga ka pikan gan werte kon me ba kule wo janere wujin bine mi chala de no ken jikan la de no ichana dul kon chat runi ba bana kule we bana kule la na dul jidini ka changa do diene mi no jen taye dana chine linga ja ka chalat no chan dul kon wang but in the next morning kai ron mi jidit ron kin dang ro jandang ro bakel e bana dul ko ken jidin bana ka kule we nyok ka millet kon ke so we dina mo raja mani she gwada tara mu dai dole wang amma be ne ga ke kwaka okay alawo ta me raj mu waran jeng je wichar chi je raj chi je detail Okay. detail yen sala Another jime thing, je detail in a video, in a video, to show war shongatin. Teach you not to gather long to one video you can get. So how you can do the way they feel Kataran and they get to talk again. terian misal harnin mashang chi jogu gad mu teru nang wal diech awon nyama chanong rubu gwa me wo yudutin ne tu wan ta la gada gwa ka doro wala na kona ka lat beje ke go lat mu doji pam chi lat mu tot la gad chwa jingno mu te do bodo Go, dir mu da tuk nu point ya koch be go. be mu dong da Okay. dor jege jen ajen la gada chwa char no mone ala go do Okay. bo mo ajen do ben cha gwa ton nyal jin ndu na mi china lem te la lat ka jo mu lung lung ajen video ta to ko got ken I chika to ka understand. jen la ro gan nyal ki chik te de ben gwa me cha de no ben changul jege Go. Okay. Another question, Jan, another situation doon ka jiben shangol gumusika first ko shi atikero ala ne ka chicken ka wang. Ta medan ate makan ben ngaje ne we sheen ke je situation dun kai yan yinami kelati choro palpin ka ro fuji ke am kai ye ken yene ko lan wari kan bi ben shangul de ko ni shaga ka rien mu gwa na mo fuche ben te update
update and talk jana bi nyaw jiga wala ne ti shi teken wang ci UN nyur ci joje no ci galat ka ci ga moy ka mashamane ka ro ne nyam ci mashamane ti emergency sab mashamane ti 72 ci ga ngun ci ga kam ke ka ro 2 ya ka ro 2 cha mashamane to kudang diich cha ka nyaw kam ne ti ci teken wang kana ne ti joje no tel ran long ci ga banal ber ci ga ten ka vulnerable people chaka lok ka masham de kudi mi jini mede ka masham de jan baro wir raw masham de kudang de bir janang baro wir raw ci yuan ci ka tup ka masham raw masham mu manan ka ci ka lok bo ka tisit ke law ci ka lok bo ke yene ci ka lok ta wana go lan ta te ken cha la te shunga wo mu wote ke tam ba ti te ci wang ba got ken nyoko mo tora ka ba ka jaka ji ci ken go ci lo dor ken ci nyur ka ci kuma warda ci ben ka nyu na wo ci yen garan chicken mi chicken mo chicken lo Okay. Another thing, Jane, and right now, ngay kone South Sudan will not election. Canadian kone take care of G camp South Sudanese Kenya. Now, situation we Kennedy should katala ke jewa na election and ne kon community nware. Atin tell we Kennedy ka liang jen ka je chada kam char yen ka take care of G camp ka na ka queen kware. Anga who can support at this moment? What are they saying? Kendial kane talk kendial ku kan support ni I will kendial kane I will tell rada dien mete ka ban sangulo gwa mu ku support ni ta kuma kama dien. By the way we go me take a door to goal amani panjana tin joji ti wije gwa me la kana jogo no riya jende ben la kwara mata kon kwara thok ni kon junction de ben ko kwar kula te kane mo lo no ban sangul ke liu kana ni joji te kane ti la ne kumatin kata ngaje ala mo ne ke tan la ne ti diala yen mulono ala regime gari chal ke kir a regime chitul refugee wona ki election chi loy den chatet ke go kwa election o yor ka ngana ka rajala kana lar ka lingne gon mangi shaini kwa election o yor ka ngana ka kan te ka kam row the election kwa lung la ka ngati na du taram lung ka de ko loch taram lung ka loch ko la kana jog election ma kwa la do anga wa tundu de yuru ka mo karam ja te jin ka ya balu ni kini to ta tin ngal du tele ko lang ka loy den. Yeah, okay. Talking la right now, I'm right corner. I'm right can and the refugees they can lawyer which case South Sudan by the way. Information which I take a delegation to chip and deal. She when a card is ababa. We can pay Nanet and Contel South Sudanese working and because they are young. You mentioned Faida by the way. Faida chicken or which go and ne corner of ask Faida about doing refugees right and Yathan. China no we can wo na ke election we ke jen odong de ne ko tin la refugees la returnees dio de na de ko jog dio je kala dan lat kene ja de la na kula ti ke mon wo we yene di ko te right now and refugees chicken protest ka ta dan le ro de ja right now la South Sudan we ka civil war again are ko katel ne de ro chicken refugees la yena lar no we da gwine no dong bi mal be ben baro na wona korwe ka mu we no chikara me dane kuna ra gen ka tede ki kuna oro buji ka tede da kuma char yare ti gen dio je chi ngaje ne me dan ka bentio ka kor penate kon me yan ka je chine kon te ka be ka bentio chi ka protest ka ta dan lo ka da kuma char ka je but somewhere ka ro buji the to te ram chi ro de je mo kude kula right ko riang ma chare a lwen ka je ko jiram dana be mal bi no te ram me ro te ram je ro de even pan ki pan ka je ci point den kir me yadi bo point mu right corner ci kan wala na jen wo bi kan ngade bi gonna continue bi kan election bi kan la do bina we wore election ka but la char na na te kan ni ko la rob ji la ka de ko la te kan wo gwi yene di gwi no ba ko in kwar ba jelat ko kan ni ko na area by the way ci president they have to demand no de kir me yadi there step down by the way kano the election they just postpone ko and do dan bi ne ko la refugees bi participate ke je ngode but be je no by force by nangre we ke juba
Pany mi shit kena macharo bulung tel rambi no go wore we kijuba ka kujimo ka wo joje de na de lar go raja mani chago ki lat ke je dunu go men lenke ta amen cha lat ke media ajene lenke raw de ala ben changula me a which metek dur to kokien to gul ti mi jini la di dor cheche ke kam na tar fam ke cheche ke kam ni jow e kam mar go dur gul mu mi jini guji kam la shol ke shar ko dong le yana ling shar ko le take a country ni to chop ko waro tiatin ala country na waro ti ji sotin ti ji no sudan tin ti ji congo tin la la shol ke congolese ti ji bitu kokien to gul la kwaje ke joje la go ka witi mi jini jogu na go dun we da tene ne de ji gwit ko gwe de na mat mwa ben ka sore kam tane na ne tin go mashal ge sore ala kam sore take more than 45,000 population 45,000 population more than that mi jini gwiji ke te jang re dien trong ti chop ka ne ka char mi shup ka yu kan jang de ga di chop jon de ke kurba dak chop kan jang wi go da me no almost no ke ke no ke 7,000 te which mabane ke 13,000 alla puini chere ke 17,000 right 17,000 la wo mi gini gwiji ke bar bot kel ka wiji gwa mo te tin te tin ti jur ko ken tu gol man wudu gone te tin ala wo mi gini gwiji ka ne to mi te de fini la wina jogo no kon ne ri chal ke ji so Sudan chine lu wi chine gor ka dong te so Sudan ko ken te te dong de wode ne lu wi de ngan lu wi na mo te tin mo kula ti jene ala kuma ayu be joja nga yo te ne ga ta do consider ran ayu kuma ayu lora ko da ban biji wal me ko chang ne jino Sudan chine ken men changi chicken right ke ne ken go te gun we didi shanun we didi ala kuma ayu che got kam ne tin ne ken tin che ka jel aba choy ne ka be ba ngai ka kam ka be interest ne ka be ba ngai ka kam na mo kel ma yi wi na to long ka ta chara ayu ka ku mo de ne nup to bo re jam che ne de ka kon ne ka lenga kon wo de ken right ke ayu de ayu de jen da ben ka ben sangul ki da ben ka sore de ben da right ke na de nyodo kon start the tenetin jene ki ngada tenetin jene ala man tenatin de chu nyoda jene ka kujimo dara kulu joje no tana ke shabaga mi cha yen ke dara joje no tana ka ngari ka communication ka ne kien so mi jini guji long fo nya go joje go tre which dana wenye me telemi jo chi lengatin chen ko la moton ko la tele Goy dia waje dimun muga ala kuma spela yo currently right kona ni jen chawana wo de jadak ki de jayar kir niga cha jen ta me dan yan ka da kuma char ke je ke jen fay dog e dan chen dan ro bakal ka fay dog me lat ke je ke detention kana ne nangwalo okay cha ne ka dial ngai yen ka cha ka yen kan dia all the senior official ne te kon de chi escape chit ke na tnelo yet gwada titin right now kwa je jaram dan ku expila yo right now ku structure ke le ku je da ka anyong ngi je no kur ka tin this time china to go de na okro piji kam ko ken jikan rija go re no tele mi share election but to ka cha da ma charge kamrar but there may be election pain bo election charge lat ka lora ba before ken kan no we go dan hinten la campaign mi cha kula den dong de na kula okro piji kam maniam dia je dong mi shaling la permanent constitution bo ngon men de queen par kula keje chalu ga kier jene balat ka rona mi e cha queen par chalat amara dien population census ala queen na ala census ano ba queen na ba je queen chikir che nyo lok ajena balat ka cha queen par cha jala me kan to wi mo na meno e ba ping na ba je kula lat after that chi ngade che we cha queen par cha jala mara dien gwasa mene kire jene ba use ne data mte ko ne cha use ke 2010 ala me dan cha dan ya ko le ka na no ke independent e ba referendum kula wala you know dia la to chikir ke reject jene da se delay anyok shilling no shi na displace kana sir fan ga ki everywhere chinen changro of jika
namo tactic kira ko logo jeno bi this population bika we ka queen kware ajen loko mon so gor jeno be queen kware be jelat etel ne di alatin ajen ta dan let kenen tam right now kache dem to ko no de queen kware jela so me de SPLA yo de kan George bala chen adana cha dar ma char cha jelun ka cha campaign cha jen to ko campaign la latke campaign la lerijin kwer bina biga jak biya uwi ne to gol ko ken biya rai kana ki biya rai ka telephone then but ne dial ba ka inform no we are ready ku kon national election na re rodi ne ka ko election ja lat ka ba ke ga funding la lat ke ba yo ba ka go you know bu kwer ba be campaign ba jela but Canadian kon nde ku le vote ke dar ma chari den dial ka karo fuji kam ajen guje kwana la displace ka je en ram mo mila support du re ma char waje displace cha gor te karo fuji kam anyo karo fuji kam go je no china de tin ka je GSPLA yo jen chi gwa siyasa ka right chi gwa siyasa ka but as a refugee ti ka rai ki ti ka chon ko jin diri kwaru man no go diri vote ko jen kwa ile ju ke jama wi ka kem so mi chi ko en kwara che ben de rande re jen chi ma ngai kona by the way dictator che rande jogo no jin ben ma ngai jen o chi bu chon go gwada la de rande re jen la jen de re wo vote gwada dan lat ke voting tin but voting mukan dakar ma char kano kon chebile la tok chi ma dan lingye anyo dio je chi yen na ma dan le ro de cha jenga ku mes pele ayo ka jongle wena ka panal we unit state kare kur ke to court it ala there's a war right now to court it so you mean that tell me surely ko inquire right now le ro de no according to me commander na gajelan ko mi ko it cha ko inquire cha de la che de mto do ba ja tem jen point de nkire no beneden ko de garo bikam be ke influence jen ko na le ati mo status tun go chunyen tin tam mishi ko bena ka ko ko ye ko kan they are free they control everything kan jikum kan na nekin mi yadi so can all those refugees in Guatemala at a bar and where Canadian content shall push ki Canadian tea shall get my vanity ki kan jang pankin dia jate ko refugee camp ko chicken kim yadi kan look which can ki look chicken it and when mon right but me cha kwerun cha je yana ka yenne ke lo shar rudun organize la gor yen war gane en man cha la da kirchine look alun daktin ma char go ne malka so Sudan tine goro bne jain ko refugee camp kan la lat kam ena so chi abulim nga chi abulim ni SPLA go kon chi kudun ko kwerun jan cha yeno ramdan de mal de jen ko ngeje for the fact that ring ma char mutere te gentle mu chala mara wi ka so Sudan chalat bon by the way nation content and let me mention somebody la civil activist civil activist ke termanyang gad la roja ni chang la mu chem de ro la roja yo don pidi ki ngi ja don't know termanyang gad chere ke wuri chalen mun yakan termanyang te social media chaga tene na me ko chi kir mi yadi chala do jene ba ku inquiry ba jela de mene ko la national election commission meti la de kene ba ku inquiry ba jela chi termanyang jogo no ku inquiry de je kula la dide wan ma chi kwar chi karwai wan ma cha other party cha kan look bai ga jor bu ku inquiry bu kula we gwa da den so chere ja so ngai kon di ala malak ke me kir goro ba to wi muka but if you come right now again dana gore tell me again gore so for your part you need to con figure of gcam gore jeno biarun gwar war gani la to ano lung ne mi chi mi yari de mo gore ka mara go gwalong so so right now amar dien gentleman gore de jinyo ka ti ke ja ko right now ko ngaje no la kur jaten right now ko kuma spele ayo ken SSP dia tete ci constitution chana jenen ni ci angalo shush kon you kane content ga ro ji gwasa mo shush ka ba ko jen kudi mi kwala gujone chuyne dial to midi ala no wari future yana tam right now ko ro ji gui kena betidi e for how long banati ko ro ji kem wala shi na ori na tich chen ko je gan nan kuma nyina for how long banati ko ro ji kem teñ mu gwalong alla char ke ne di shwal ke nuari ng gwada ma ala nuar lo jen gor lo shing ala man gay nuari lo lo jen ching katal rambe go lo kang na mo ga chene ko pan ne dun ne tum kula ti wiki shi lo do ching ne jo je cha lo nyong ne ka mo joy ka ke gwada ma ka kwi ko
buga ka chemical weapon ka tel win mo no den merit na mo akel mi je ke besh along na karo fiji gwa amana gwa da den ngane to ngwan ka gwa da me men to ngwan ba ka gwa da me ga te chi gwa na kien ba chi liu re ko ro mo no da ka wi je gwa da me men nyo no go chi ka wu ne den na me pe na ka wa ka ko tele mi bulong ka char kim bulong ka lane ka kwi ko belel ke go mu wi ran mi chi kang ne la cham je go la ra mu te du mu ji ko dor ka mi chi ke ne ki mi chi dor di ro mo bi go ko lo ju ke je ala ku ma min jo jen te ka so sudan ne ku ma mi chi fil ala fil ya ri mi taten chane to wan cha ka tak dor akir do bla ja la re je na yi ka bu wich ka mu da boga na ke chemical wi fon na mo ka gware al ka nyok chola ka ke ba ko bu ba ko na raja mo kan nga jida to di jogu berke bi bu ga bi nok chi gwade raja mo ala go ne te mite ka do mo nget rane go dir tro jeng mu kwa wich de naw shing de tan shing na go mo na de won de won ta de na Gwa ke na mo ne gwa thank you Dimon. Dio je chu convent ke ko tan ni tele dul gor mu gor tele mu gor ge e go iran men go mi chu go mi la man di lat kwi ko ran la go no ngi mu change yak la ji ya ju ji dul luak der ku atu du ko mi ko mut ke te du ko doro den gwa thank you Dio je network dan saya interrupt. Manyam Dio je ko bu kona gak ne dia la kontin dong lenga right gwa se me ke jan ta me do mai mun ga che ke channel me shala gwa mar so en ran mo ramet gwa de men tama mi she je ken video mi gor no bu ka gwa mar channel bia je supporting belling the bell abi yo ka video description ko di no gortin gwa de me bien wine ko lat ko bien ka linkedin ne ben ka topic lodien te chang lodien ko bi kon dial ko lat ko din bien ko di so di mun mu der ban pin gwa de me gwa alla men de goro go dong de nyoka man gwa de me a kwi ko go ai go shene ka man ngai kon go shi uyet a jaram si joje te men go lala dial ka jaram la kwaran men shit ke wala e go ma la mas je dong de to chi mar dial wi mon ten chal ke so sudanis dial e go kurant yar ke teme e riji mi chi pel ka kir wala ger rijim mitik rijim goro be charolat rijim goro bana moy dul wal rijim ci bijien baran pere ka wichar rijim goro be gat ga dul gor ka biga gor rijim goro bi ramishal ke motin ki ramishal ke civilian ka so sudan bi ke chonen be kana lele bi kana jek rijim mo aje rijim shal ke ayu ko le goro ge rijim ci pel mishal ke rijim kier kana ne ka te kan kel ajen gu yena mo go tene to wan te chuo ka ay go te gatin chiga nuar ko rodien chwa je misunderstand chiga nuar ko rodien ko to jalam ni fi kan ma basider no warikum taban fi nas bakala minu wala go tabala nuar kalam zeda galat nur lekum kida bal saratin ay go ma tabala nuar الرجيم رجيم الشين حكم الشين حكم ما بيشيلنا قدام حكم ما انه مستقبل علينا لما صوب بتاع الجنوبين الحكم زياده ده حكم عشان نينا ما دايرينه نينا يعني بنغير الحكم شين زياده عشان كده ايوه تابع لكل زول في جنوب السودان تابع لنا كلنا تابع لكل زول لو بقيت من السلوك خد ده في بالك الجنوب ده حقك وهاي ده ماشي لك انت الشكل بتاعه ده شاكل عشان حق بتاعك حقك انت ده حقك ما تفارق الشيء بيجيب تفرقه ما بيشيلنا قدام صراحه كده انا بشار عليكم بالحقيقه لو بنجيب لنا رئيس لو بيجي من الدنكا وده زول بيجي بيجيب لنا عداله ده انسان اللي دايرينه لو بيجي من السلوك من الشل
dag ma shilena لو بيجي من الوين اي قبيله اللي بيجي بيقوم لنا زول السمي زول اللي بيجي بيشيل لنا مستقبل برا من كير ده الشيء اللي لنا دايرينه لو جزار ولته وبيجي بشكل براي بتاع جنوبين وحق بتاع جنوبين ده زول اللي لنا دايرينه يا جماعه لك لا ده فديه قدر شنو لقينا الحريه من 200 من سنه 2000 وكم ليه هالسنين قاعدين ما في حاجه بيقولوا تغير ما في غير عشان كده نينا دايرين زول رئيس بيجي بمثل الجنوب يكون زي باقي دوله يكون زي يوغندا يكون زي ساوث افريقيا يكون زي نيجيريا يكون زي مكانات التانيين ده شيء الممكن داير نوري لكم يا كي جماعه اجروا ان شاء الله انا وين كتون نوري كون gur kono kuar mi bichara kon balat budul wal balat bi gad ben guar bi kaak ben pour bi botel ka sos be liedan be betit bi weidan be che ka wiite ko kendere che ka wiitin te meta South Africa chenga ka mal wiite ko ken gulo to ajen kuaran gor kono lo be la jang akuaran lo be la wo nuar akuaran we ben la tet akuaran chen ka kon ajen kuaran gor kono ci kon ker ke gor kono nuar ci kon gor nuar gor kono kuma mu ngudgade e kuma mi jiak chan na ma shi buar ga shi mare man la lot la dana lung e go bana ne kon chum ke go kuma ne me ti ru ti wich kuma gut commercial ke kir che tol toltale che ko ne ti jojo go te ko fi ji kam kaban sangul jang tet bar bi me kel jel ne kel mo ne kel ger ne ni kuma gut commercial ke kir mi ci tol dara jen mi se joga dong de to mi kena mon thank you Thank you. Chilora te long dim mun gach. Ane bukon ko communicate yo ko pijimi. Ani bitagamal banje ka chang radien ka nada bukon yo ran yo ko radien medong chit kana me ki bukon yo la nyok run bukoran yo moy ka gwas nyok. Ani bitagamal bukon je ka gwasen be. Gwae chilora te the long anda mandu ni chang kos nimle no wa ni gwasema rama pay ne roch da ma mun gach ci ne roch ka jen ta dan ci ale ngaje ka fi gam dal ken fi mitin kontro ko Sudan ano ka fi refugees la mi ramen no ko no dera da ma mun ga dera je follow ka channel la chale gwa mar TV dar gwa an wodi na support ni mi gor kon support kam na kon di yen we ka broadcast da yen subscribe ka channel la ka di yen comment bani so ana bana je kam da dien ka der kon be ani jen gwa dan be kon chum tena me ani biya te mal baba